Nagabintagi kubor ba man kasngi, pet bat subscribe ya u an pi baro kinigilonggi kubor bam dagasngi. Kajingi kan at kabami ha kapor ba pelong ya ka public hearing jang ka project Sri Cement Ltd ha East Giant Hills District kalanang jur haduk belasya thang gawi ka kali hamupat. Kaniga jingjia kelawan hadin kajingi persya ka bajur jang kidang syongshnong berkiseng balang kiba persya ikatiga project. Kipait ba kiba persya kila keno ba kajing penun kambor jang ka sorkar ling ba kajing da ka bajur da ki pulit ber kiwe kila jing da kala penmi ya kajing kinan. Karkum kajing thu jang ki ladan ru kajing pakhang nanti kajing sya penjulor ki kali ba kajing sya penmensau jang kat tu kat ningut ha shwa ba ha kapor ba pelong ya ka hearing. Ha kawi pat kalian ki board district kidang pelong ya kajing toket ban la mano badakti ha kajing hangi ka kali ba ki kam pentri. Kini ambulans yang yang janji student union central body ni ni adalah itu bro kejut kana po senong rim kumta ka benta jang kajing kri kadang dei ka phang ka baha ba po kajing toket jang ki board ka jang ki mafia dele julor ki yang ambulans yang i kawamut ulit ho yegi bro kejut kini to kajing pembenai pi siau baha hamilang ka ambulans kate yegini ki wo kejut le upendra no iki po sutunga CHC kublai cibun. Ni dia liang yung i ginong perca ya kini ga Sri Cement yu kuncup lang naduk ki kena keru ro ki konsong senong yo ga LK Stunga wi igi sen bahalang ki uper ini kesngi ina po ka Giant Students Union de pa yo ambulans yung i ke central body ambulans yung i yo lai ka chnong rim yo li thu ga yigi buru ki kujut ki ucha dat tear gas hi ki police kamte de lai ga hei por khat vi so phau tang mem yo ko upoi thau man de poi ga lat tong sen cadat ko hegi buru kiwa kita gi mafia kita gi gang demut penyap gi haduk wagi buru yang i penbemso pendat penstom gi haduk gi ambulans driver yang i haduk gi attendant yang i we tempera gi ambulans yang i keni ga khubor kwa i cha media woto keni ga khubor kwa i sepok gini gi wa ya cha kata Sri Cement Company mut ne won yo bor pi ulai dat kegeri ke ulai yerap ye jing im yang buru keni ga khubor pi kemu ha kat keni ke jing le yang pi kini untuk di tangga kean belah le dau yo kan